dankie dat U nader is as enige iemand, enige iets in hierdie wêreld. Here, dankie dat U in ons is, dat U met ons is, dat U om ons is. Holy Spirit, thank You for let us rest in You this morning. Abiding in You. Come to a standstill as a church. Not running after programs. Trying to get time finished. We want to stand before You, Father. We want to stand before You. You are closer than anything else. En Here, wanneer ons tyd met U spandeer, wanneer ons in hy nabyheid, in hy geheime plek met U is, openbaar U waarhede aan ons. Openbaar U geheimenisse aan ons. You are closer. You are closer. En Here, ek bid dat soos wat ons tyd in die woord gaan spandeer vanoggend, Here, weet ons U is naby. En Here, ek bid dat U dit wat elkeen vanoggend moet hoor, en Here, ons is een, maar toch so verskillend. Ons behoeftes verskil. Ek bid, Vader, dat U aan elkeen sal openbaar wat hy of sy moet hoor vanoggend in Jesus naam. Nie wat ek dink iemand moet hoor nie, Here, maar wat U wil hê, elkeen moet hoor vanoggend. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Goeiemôre almal. Dankie aanbiddingsspan. Tjoh. Lekker om te worship. Tyd in gebed te spandeer. Tyd in lofprysing en aanbidding te spandeer. Nou, ek wil net voordat ek vanoggend se boodskap begin, net weer kyk na laas Sondag waar ons gepraat het oor God as Vader, dat ons hom kan nader as God ons Vader. We can approach Him as God our Father. En ons het gehoor dat Jesus deur middel van gebed tot God sy Vader genader het. En wat 'n voorreg vir ons om dit ook te kan doen, want jy nader God, die Vader, vanuit 'n plek van intimiteit met hom. The name Abba Father is revealed to us as a term of intimacy, but also an authority. So there's intimacy in the word Abba and in the word Father. That's the authority in Him. Approaching God as Father in the secret place opens up new secrets, new revelation of who He is. And we've heard that last Sunday. Nou vandag wil ek fokus op hoe ons God kan nader as ons vriend. Hoe kan ek en jy hom nader as ons vriend? Almal wil vriendskappe hê. Wie het vriende? Kom, wie het vriende? Wie het goeie vriende? Wie het nie sulke goeie vriende nie? O, julle is eerlik, wonderlik, wonderlik. Dit is vir my goed om te weet. Ja, daar's vriende wat goed is vir ons, en dan is daar vriende wat nie so goed is vir ons nie. En ons weet dit wat hulle soms doen, of wat hulle sê. So, elke vriendskap is nie 'n ware vriendskap nie, as ek dit so kan stel. Every friendship isn't a real friendship. So we're looking for those real friendships.
Nou sommige vriende kom in ons lewe, en hulle kom om wat te doen? Om ons op te bou, om saam met ons te stap, om ons te ondersteun in dit wat ons doen. Maar dan is daar ook vriende wat kom en hulle trek van jou, hulle trek jou af, hulle maak jou moeg. Dit is sommer plain gesê, hulle maak jou moeg. En dan is daar seisoensvriende, hulle is 'n gedeelte van hulle tyd is hulle 'n vriend, maar môre is hulle weer nie jou vriend nie. So ons moet onderskei wat 'n vriende goddelik is en wat God in ons kring wil plaas. But today I want to focus on how we can approach God as our friend. He as our friend. Because many people see God as distant, they see Him powerful, and they see Him untouchable. I can't get close to God. He is powerful, distant. Many people approach Him with fear, formality, or only when they're in trouble. When they're in trouble, then they go to God. Lord, now I need something. Lord, now you my Father. Now you my friend. Maar as ons na die woord van God kyk, en dis vir my so interessant, dan openbaar die woord vir ons iets baie diepers. Die woord van God openbaar iets baie diepers. Johannes 15 vers 15. Die wat julle Bybels het, kan soontoe blaai. Johannes 15 vers 15. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. The English verse is also up there. So, through Jesus, as we look at this scripture, our relationship with God change. Through Jesus Christ, our relationship with God changed. Now, what does a servant do? What does a servant do? A servant obeys without knowing the master's heart. Without knowing really what the heart of the master is. What does a friend do? A friend knows the heart of God. A friend knows the intimate things. A friend shares life and has access to Him. So friends shares hearts. A friend is the one who hears. They hear the word of Jesus. They love the voice of Jesus and to hear His voice. That's how friendships is. Wanneer ek en jy vriende het, ons wil tyd met hulle spandeer, as dit goddelike vriende is wat die Here in ons kring geplaas het. Ons wil met hulle tyd spandeer, ons wil hulle stem hoor. Ons wil hoor dit wat hulle vir ons sê, ons wil met hulle deel ons hart. So dit is wat vriendskappe doen. God desires relationship, not religion. He wants a relationship with us, not religion. From the beginning, God wanted a relationship, a friendship with humanity. Right in the beginning, He walked in the garden with Adam and Eve. Every afternoon, He spent time with him, shared with him. So God, just reading that in Genesis, shows us that God desires fellowship. God desires friendship, not distant worship. As we worship this morning, were your heart in it? Or is it just an action you do? Was jou hart werklik om God te aanbid, om God te loof, om Hom te prys? Of is dit maar net 'n ritueel vir jou? Want dan sit wetties, dan sit then is religion. I bring my heart, Lord, to worship you, to adore you, to lift you up. Because you God my Father. You are God, my friend. He invites us to come closer. He invites us to know Him in that intimate place
and to know him personally. As ons kyk na die lewe van Abraham, hy was nie 'n magtige koning nie. Hy was nie 'n magtige koning gewees nie, soos ons die skrif lees nie. Nie 'n legendariese vegter of so 'n persoon gewees nie. Hy was 'n doodgewone man. Maar daar was 'n verskil. Hy het 'n sensitiewe hart gehad. Hy was sensitief om die stem van God te erken en om die stem van God te hoor. So hy het hom geken en hy het hom gehoor. En dan sy geloof was sterk. Hy het 'n sterk geloof gehad. Kom ons lees 2 Kronieke 20 vers 7. Dan kyk ons en ons sien hier dat Abraham God as vriend, dat God Abraham as vriend genoem het. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitgedrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? Abraham as God se vriend. Dit was nie Abraham se werke wat veroorsaak het dat God met hom bevriend geraak het nie. Maar dit was sy geloof in God wat gemaak het, wat veroorsaak het dat God sy vriend was. Jy kan nou dink aan jou persoonlike verhouding met God. Moenie dink aan jou man, jou vrou of jou kinders of jou vriende of ander familie nie. Wat is jou verhouding met God? Hoe sien jy jou verhouding met God vanoggend? Want geloof het 'n kragtige uitwerking op God. Wanneer ons in geloof funksioneer en hom werklik vertrou, posisioneer ons onsself. Ek posisioneer myself om God se vriend te wees. Wanneer ek my posisioneer en nader kom aan hom. Here, U is my vriend. Abraham het met God gewandel. Hy het tyd met God spandeer. Hy het hom vertrou in alles. En hy het hom gehoorsaam in alles. Baie keer as die Here met ons praat, vertrou ons hom regtig as hy vir ons iets sê om te doen? Of is ek te skaam om dit te doen? Is ek te bang om dit te sê? Het ek mense vrees om dit te sê? Wanneer God vir ons sê om iets te doen, moet ons dit doen. Ons moet hom gehoorsaam. In en met alles. Abraham se geloof het sterker en sterker geword, soos hy met God gewandel het, en sy intimiteit het meer geword met God. En dis belangrik dat ons weet, God is nie op 'n afstand nie. As ons hom nader, as vriend, is hy naby, want vriende laat jy naby aan jou toe. We and our descendants will be blessed when God is our friend. We will be blessed. They will be blessed. I so many times see how people battle when they are out of the will of God, when they are living in sin. And you try and speak to them, you try and tell them, listen, you need to get out of this or this. But they keep on. They keep on. And you see the destruction in their lives. But the only thing is, I can pray. We can pray for them. We get further insight to what it means for Abraham to be a friend of God. Let's read Isaiah 41 verse 8. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Now when we look at this, notice that Israel was called the servant of God. Jacob considered the chosen of the Lord. Because of Abram, he was the friend of God. That had an effect on the others. As we read in Scripture, we see, because of Abram, who was the friend of God, that opened the way for Jacob and Israel. That is what it's doing. It opens doors for others around us.
for our children and their children. And God is always looking for friends that can take up the case of others before Him, who can stand in the gap before Him for others. That's what God is looking for. Almal ken Sodom en Gomorra. Weet van Sodom en Gomorra. Nou, God wou Sodom en Gomorra verwoes het, as gevolg van die sonde. Mense, dis hoekom ek kan nie genoeg beklemtoon hoeveel keer ek voor die Here moet kom en vergifnis vra vir my sondes nie. Hier lees ons, of sien ons dat God Sodom en Gomorra wou verwoes as gevolg van die sondes van die mense. Maar in dit het Abraham, het hy voor God gekom, terwille van die mense, en in gesprek met God, besig geraak. God, wat sy vriend is. En hy vra vir die Here, hy vra vir hom, as ek 50 regverdiges in hierdie dorp kry, sal u hierdie stad spaar? Want sal u werklik 'n hele stad vernietig, as daar 'n paar regverdiges is, en hulle nie spaar nie? Ons lees in Genesis 18 vers 26, toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind, binne in die stad, dan sal ek die hele stad spaar, om hulle ontwil. 50 regverdiges, dit kan mos nie te moeilik wees nie. 50 regverdiges in 'n stad. Dink aan Kaapstad, daar waar julle vandaan kom. Net 50. Dan sal ek hierdie plek spaar, sê die Here vir Abraham. En soos jy verder lees in die volgende verse, het Abraham, hy smeek eintlik by God, maar Here, okay, wat as daar 45 is? Net 45. Here sê, is reg. Maar Here, wat van 40? Die Engelse woord is, he's pushing it. What about 40? It's fine, if you get 40 righteous people, that's good. Okay, Lord, what about 30? Yeah, that's also good. 20. So hy gaan regtig en hy daag God uit en hy sê, Here, maar ek wil nog minder mense. En hulle eindig by 10. Here, as ek 10 regverdiges in hierdie stad kry, sal u hierdie stad spaar. En ons lees in vers 32, die Here sê ja. 10 regverdiges en ek sal hierdie stad spaar. So God told Abram, his friend, what he's gonna do with the city. And you only tell people or your friend what you're gonna do, close friends. You're gonna tell what you're gonna do with something in your life. You're not gonna tell it to everyone. You will tell it to a close friend. This is what I'm going to do. So God said to Abram, this is what I'm gonna do with this city. If we don't find 10 righteous people. There must be friends of God in this city that can sense his heart and give him the reason to spare them. Just 10, net 10. The secret that God had told Abram was not so that he could prophesy from it. God didn't tell him the secret, now you can go and stand on the hill and say, this city, this is gone. No, that wasn't the reason for this. But it was to pray into that. It was to intercede on behalf of this city. That's really what he did. He pleaded with God. He stood in the gap for the people of this city, that God would spare them. En toe, dan lees ons aan, toe kry God 10 regverdiges.
Nee, no. God didn't get 10 righteous people even in the city. Unfortunately, as we read on, there was none. Now, when I just read this again and I went through this again, I said, okay, Lord, take our city or our town. Take Piketberg, Porterville, Eendekuil, Citrusdal, Moorreesburg, Aurora. Will you find 10 righteous people in those towns? People sold out for God. Because God looked at Sodom and Gomorrah. Abraham looked. There was none. There was none. Exodus 33 verse 11. The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend, telling him what he's going to do. En hierdie vers openbaar iets moois vir my. Wat hierdie gedeelte sê, die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met sy vriend. God is nie ver nie. Hy is nie onbereikbaar nie. Hy kommunikeer met elkeen wat hom soek. Elkeen wat hom soek, kommunikeer hy. En Moses het eerlik met God gepraat. Hy het gesmeek by hom dit wat op sy hart was. Hy het sy vrae, sy vrese en versoeke gebring. En God het dit met hom bespreek. En dis wat hy vir ons sê, bring dit na my toe. Al jou vrae, al jou vrese, al jou uitdagings, bring dit na my toe. True friendship requires conversation. So many times when you're friends with someone and there's a bit of the English word for the young ones, a vibe. No, Eddie. If there's a vibe, then you're not going to be my friend anymore. We need to talk things through. We need to discuss it. That's what God and Abraham did. They talked things through. Conversation with one another. And God invites us to talk to Him in a way that is honest, in a way that is sincere. Is jy opreg met jou vriendskap met die Here? Deur Jesus word hierdie vriendskap beskikbaar gestel vir elkeen van ons. Kom ons lees in Johannes 15 vers 13 en vers 15. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dan vers 15, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Jesus is saying here, I've called you friends, because everything I learned from my Father, I've made known to you. I've told you, I've shared it with you. En Jesus het sy vriendskap bewys deur sy liefde. Hy as offer, sy teenwoordigheid, het hy dit bewys. Aan die kruis het hy die skeiding tussen dit wat tussen ons en God die Vader, wat daar was, het hy kom verwyder. Oop kanaal tot God my Vader. Oop kanaal tot God my vriend. That's what we have. Wat doen vriende nog? Vriende spandeer tyd saam. Friends spend time together. They are in conversation. They know one another personally. Hulle weet die mooi in die lewe en hulle weet die nie so mooi in die lewe nie, van mekaar af. My prayer is that we will approach God through His Son, not with a ritual. Or I need to act certain ways, but that we will approach Him
through relationship as God our friend. Not just put him distantly or think he's distant, but close by with us. He wants us to approach him. Hy wil hê ons moet hom nader. Hy wil tyd met jou en my spandeer. Hy wil hê ons moet ons alledaagse met hom deel. Nie net as die een wat ons geskape het nie, maar as God ons vriend. Nie as 'n koning nie. Nie net as God die Vader nie, maar as God ons vriend. Hy wil hê ons moet hom so nader. En jy kan kyk in jou lewe wat verby gekom het nou tot op hierdie stadium waar jy nou is. Watter vriendskappe het jy gehad? Ek dink die persone wat bietjie ouer is, sal heel wat meer vriendskappe oor kan praat, wat goed was vir hulle en wat nie so goed was vir hulle nie. Maar tog, as ons kyk na ons kinders vandag, hulle sit met vriendskappe wat soms goed is vir hulle en wat nie so goed is vir hulle nie. Maar ons kan weet, God is altyd daar vir ons. In dit alles. Want ons as mense, soos ek aan die begin gesê het, ons wil met mense kommunikeer. Ons soek vriende. Ons soek gesprekke. Aanbiddingspan kan maar vorentoe kom asseblief. En vandag het ek en jy 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse vandag. Hardloop ons agter mense aan. Hardloop ek en jy agter mense aan wat net vir 'n seisoen bly. Wat nie werklik die vriendskap wat begin is, beskerm en dit as kosbaar sien nie. Wat nie die goddelike vriendskap oppas nie. Of nadat jy God wat vir ewig bly. God, our friend. Vals vriendskappe bly net tydelik. Net tydelik. Dan is daar goddelike vriendskappe waar God werklik goddelike persone in ons lewe inbring. Wat vir altyd hou. Ek wil vandag vir jou sê, as jy sulke vriendskappe het, beskerm dit. Die vyand kom so en hy probeer vernietig. Maar die belangrikste is, dat God jou vriend sal wees. Dat hy my vriend sal wees. In en deur alles. God is not distant. He is not uninterested. Through Jesus Christ, He invites us. He invites us into a close and personal friendship with Him. That's what He's asking from us. Because of Jesus, we are not just followers of God. We can be friends of God. We can be friends of God in a holy sense. Ek wil net vir jou sê, ons kan dit nie goedkoop maak nie. Moenie dink, as jou vriend is 'n vriend, jou vriende hier om jou nie. Hy's 'n heilige vriend. And we need to get closer to Him. We do it through communication with Him. That is prayer and intercession. Spending time with Him, trusting Him, obeying Him, loving Him. That's how we do it. Dis hoe ons dit doen. Walking with Him as a friend. Approaching God as our friend. That will bless you, bless those around you, and your children, their children, and their children. They will be blessed. Kom ons staan. Ek wil vir jou vanoggend vra, soos wat ons staan voor die Here. Wees eerlik met jouself. Dit gaan niks aan my maak nie. Wees eerlik met jouself vanoggend. Maak jou oë net toe en luister net. Dit wat ek nou gaan sê en dan gaan ek bid. Maar bring jou vriendskappe. Die goeie vriendskappe gaan eers fokus op jou aardse vriendskappe met vriende en familie. Want baie keer is dit die familie wat so naby aan ons moet wees, wat ons soms die seerste maak. Dink aan daai vriende vanoggend, die goeies
maar ook die wat uitdagend was of is, en bring hulle vanoggend voor die Here. En het jy dalk 'n vriendskap, 'n verhouding gekoester met 'n vriend of vriendin, maar die ander persoon het nie daai verhouding ernstig opgeneem nie, het nie daai verhouding bewaar nie. En in die proses het jy seer gekry. Gee dit net vir die Here vanoggend. Just give it to the Lord this morning. Is jy dalk huidiglik in 'n verhouding, vriendskapsverhouding, wat jy weet nie goed is vir jou nie? Where you know this relationship isn't good for you, and you need to let go of it, and you know it hurts. But in this process, God is saying, I'll be your closest friend, even if you need to let go of that friend. Vader, ek kom vanoggend na U toe in Jesus naam. Heilige Gees, dankie dat U in ons is, dat U met ons is. Here, en ek vra dat U vanoggend, soos wat elkeen voor U kom en voor U staan, Here, waar ons verhoudings voor U bring, Vader, bid ek, Here, dat daar waar ons dalk seer gekry het, daar waar ons nie verstaan het nie, hoekom het die persoon net weggestap, of persone, hoekom is daar sekere woorde gesê, wat seer gemaak is, aksies geneem wat seer gemaak het. Here, in dit verstaan ons nie, maar U verstaan. U weet, Here, U weet. Vader, ek bid dat U sal kom vanoggend, en dat U net sal kom genees. Dat U sal kom, Here, en die seer wat plaasgevind het, dat U die werking van die Heilige Gees in ons hart sal kom, en dat U daai genesing sal laat geskied in Jesus naam. Father, in any new relationships that we might have, that You will guide us, that You will lead us to choose wisely, to bring You into the choices that we need to make with new friends, Father, that it will be godly friends that can help us achieve our God-given purpose on this earth. Father, I thank You that You guide us each day with friends and friendships. Lord, help us to choose You above everything. Every relationship, that we will choose You above it. Here, elke verhouding wat ons dalk kan verwyder van U, bid ek, Here, dat ons dit sal neerlê, en U sal kies in Jesus naam. Give us wisdom. Lord, give us discernment to make the right choices in Jesus' name. Father, and I pray that You will help us, that You will be our closest friend. Father, that You will be the friend that we share everything with, Father. That You will guide us. That You will give us peace. Surround us with friends that draw us closer to You, Father. Closer to You, so that we can hear Your voice, so that we can recognize when You speak, Father. Thank You for Your love for each one of us. Thank You, Father, that You want us to have godly friendships, but most of all, that we will approach You as our friend.
And I pray this in Jesus' name. Amen. Amen.